Ka Sorkar Jela kadang besar ban penbit thamai ya kicerman jong ke Regional Committee penbit put hapadeng ka Meghalaya bat Assam. Kani kawan hadin ba ubak polong do ubabat kum ucerman jong ke Regional Committee ka West Khasi Hills ulu syak penhir Shukino kum Menteri Sorkar Jela. Haba pentip ya kani usumbun Menteri Rang ba ka Jela ba asnyang phalang dhar ubabat ru kum ucerman jong ke Regional Committee Jantia Hills ulong ba ka Sorkar kadang besar yano ontung cerman thamai. Ki Regional Committee jong ke Riuhoi District bat Jantia Hills kidai kiju bat Kamdon Jingala handrai ucerman ka West Khasi Hills o balasyak penhir syuki namar kata ngidon kam ban bisar swa yano ontung laong uba asnyang phang. O sumbut Menteri Rang ba ulai thuru na kaliang ka Meghalaya kalapalong ban penkre ban sedang biang ya kecing kren penbit put bat ka Assam ngidang ap ka jubab na kaliang ka Assam namar ngisuthu ba kibun kam namar ke eleksyon kalajan artat handrai ngilong ke belakre ban sedang ngi keren biang ulong habakali halor ke jinglong jingman hakapud usumbut Menteri Rang ba ulong ngidon kamban buram mar kaliang haoj kidon ke jing bumnyis tu jingmut hapdang armamla handrai kini baro kinomjia ladang ye buram mar kaliang.